Roll camera action. Guys, good evening and welcome back to my channel Miksmanai journey. Guys, journey tum ke non pujal wrong sigido. Oh, actually so halake. Nitum non pu. Nete po hi to hem ke bang halla hello jo hidi parai an la puke read asolang tomar haja tabilang. But it's really interesting. Wow, la daga ke sanga thai lo. Wow. Jo hala so thank you wrong to do. Elephant apple. हेलो गाइस, अभी भी हम लोग का पूजा वेकेशन ख़त्म नहीं हुआ और ये है हमारा प्यारा सा राइस पैडी फील्ड। और अभी हम लोग जा रहा है मेरे एक ब्रदर इन लोग के घर। वो लोग ये फार्म साइड में रहते हैं और अभी भी ये जाने के लिए रास्ता छोटा सा रास्ता है, इसलिए हम लोग कार लेके नहीं गया। और अब लोग भी ये सीनरी देखते रहे दोस्तों, व्लॉग एंजॉय कीजिए। विलेज लाइफ Actually mama. और ये है मेरे छोटे सिस्टर इन लॉ और उसकी बेटी। Hi, Puti mi hi. Baba hi. Kupila lake? Ribab di. Itu nge ribab si chini di hampur chini ne di. Hampur bata chini. Pink. Nang tum hai ni bet mahem. Kali apa itu? Wow. Senari ke lang me. Pilo ke klem? Ay, cuy, itu mungkin apa kata Radi? Bahala ke pitong hele karlen nang ne. Pilo ke klem nang na. Kehem ke cikim lah. ये सब एरेका नट प्लेन्स भी बहुत जल्दी बड़ा हो गया। पहले तो यहाँ पे फार्म हाउस थी, जैसे कि फार्मलेस सपुरी थी, पर अभी वो लोग परमानेंट सेटलर है, इसलिए बहुत सारा बेटल नट्स है। देखिए दोस्तों, दिस इज विलेज लाइफ इन असम। बेटल नट और एरेका नट इज वेरी important in Assam. So most of the house you will find betel nut plants. और पीछे भी अभी नया लगा हुआ है। और जब 2 साल के पहले मैं आई थी यहाँ पे बहुत छोटी थी, पर देखिए अभी बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया है। Welcome to Areca Nut Garden. Bakit what is sektor lang lo? Natuge au parian kalak. Kira ni lir bari doa. Oh, belek lang theta pu ijab masih mitu sen lo. Kalau limu he di, akong bong iru nani limu he. Limu dah pusat do umati. Rồi đang quắc lăng thà pilo khe lang tu. Ting ham da ke. Oh, cuy, kamu dah tak? Dah beda kayak gimana sana? Henna dah kelas. Da. Ki, hutang. Ho pik. Oh ang pik an bo. Oh baki ong. Oh unelo paburi. Hala bati nang na. Awi lu. Enang ho thai dan nonte. Abilo pura coba. Abilo tang ho. Mama. Ngani lang sa bang ma. Ngani ka cuma. Unsa number day bye. Dunde lo bo sing mi nang na. Dunde bo. Laks day bo. Dan dah. Puti mi dah. Oh wow. Okay,
After coming back from Monsam's house, now we are going to our next brother-in-law's home, Bhuban Singh's home. Kimi pilocho? Migi. Sini tu saya. Hilang kali di Migi di. Actually. Hi. Ai kan ke lang pa na. Tarsim. Hi. Aneng dah kecil lah. Aku born. Lagi Bhuban Singh lah deh lah kan. Ni sepuluh, ni tipu haya sepuak kleng lah kan. Jangan sido ni tunggu jo. Dicolok Migi cok. Bye-bye. Jo ni tege pini ke tun pila tege tun. Lah jo dali jhul si ako guroi pen boila bhaji jo lang Wow, cumi pik bola ke. boila ako la boiler men dete oksang tia kring tun to Bhuban mai non ok nang paklang pani tuman. Puja hot na nasi pisik iklem mah. Oh, kering nak ke? Ok kreng borga ok bo. Okang tipen, okang tiang sejo. Oh wow, cumi pik bola ke. Lai ko pia tema la. Lah. Ke mantui di tema. Oh wow, me lang me sen. Lah hai bong mountain dew samar ho jun po winter ho bang la hai hen up siki bi titi hen up thor. Dah rong ajan rong. Ni te bang therang ke thak de therang ke thak dim paklang pun po de. La bang pini bonjo. Inke hala bang ke pitong ne salad le pik dak ni te de. Jola bang scarf de pini mafla ne scarf ne pini. Pram ke hem la dak jo. Non ke ang song bang joi la non bang ke. Jo ko salad le jo. kaselet lecho Itu mangkit ju dak si. Ha la ke ko ban kit ju. Mama kit ju lok manang pisa de ha. Ikban hem kit ju ma. Poti mi. Apa lah ujar, apa mami nak ke? Pudang lang neng nang taha pidam chana. Begini pan. That's all for today's video, guys. If you liked our video, please do like, share, comment, and subscribe.